Kilagyoning iba ang poning anak, ang poning banal ay espiritu. Amen. Ing kapayampan ng poning lugod, kambena ning kasalpantayanan, ay pagkalob na ning Diyos iba at ning Ginong Heso Kristo mantabe sana kekayungan. At keka antemorin. Maya payabak, good morning to all of you. Good morning po, Amo. And welcome to Vicariate Youth Day 2024 ning Sagradong Puso ng Jesus. At makatipon tamong ngeni ban kanita, we experience a renewal with our Lord Jesus Christ. Mitipon ng tiwang pamilya ning Dios kambening kapanaligan panagaputang ngeni ing kapatawaran ning iba uling mitmuya king kamo ampong ganaka. Ginong Jesus, ikan dinatang bantipunan mo laring bansa, king kapayapan, ning kayaryaning Diyos, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikan daratang king amano at sakramento ban, pasiknangan mo kami, king kabanalan Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang datang king ligaya kambening kaligtasan, para king banala kapulungan mo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa nagatamot king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala nakatamok sana king biye alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Diyos, sa panibatan iting kayalan malit at malugod king kalinisan, pigkalob mo king kekang talasuyong Santa Maria Goretti, ingrasang maging martir, busal ning kayang kayanakan. Ipagkalob mo sa alang-alang king pamamilatan iting santa, apigkaluban mong korona, kim pamagluwalo na king kalinisan ning kayang pangadalaga, ing makapagparati kaming tutupad karing malmong kautusan. Itiadwan mi king kapamilatan ning ginuming Hesukristo ng anak mo, ang mabibiye ampon mag-ari kambemo king kameto nga ning banal ay Espiritu Dios, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibot, king libro ning propeta Amos. Nga nang sasabi ning Ginoo, daratang na ing aldo, aako, ibawi ke ing kayarya ng David, amengaring bale melasok. Larinan kulo ring daligno, at italakad keng pasibayo. Gawan keng pasibayo, antimo ing king minuna. Inyama kanyan deng salakayan, ding memalen na ning Israel, ing mitagan king sakop na ning Edom, at karing sablang bansang meging bandiku, kanitang misa na panahon, nga nang sasabi ning Ginoo, apapalyari kaniti. Nga nang magsalita ning Ginoo, dingaldo daratang lo, potang ding at minum lang alak. Gawa lang mulahanda, at kananda ing karelang tenam. Itanam ke ing balen ko, king gabon, akarela binyeko, at enala mabagot pasibayo. Ing magsalita, yo ing Ginoo, kaya kayong Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing Ginoo, ipangako ning kapayapan, king kayang balayan. Ing Ginoo, ipangako na ing kapayapan, king kayang balayan. Ing sasabyaning Ginong Dios, kakong pakiramdaman, uling ipangako ning kapayapan, kaya katamo akeyang balayan. Karetang tapat keya, karetang yan ang magbalik, karing karelang dewakan. Ing Ginoo, ipangako na ing kapayapan, king kayang balayan. Misagana ingalang kupas sa lugod at katapatan. Mikawul naman ing katuliran at ing kapayapan. Ing katapatan, sumibol iba't king labuad. At ing katuliran, matyo iba't banwang matas. Ing Ginoo, ipangako na ing kapayapan, king kayang balayan. Wa, ipagkalub ning Ginoo, ing sablang kasaplalan, at kingasikan tamo, dakal ing kekatang pupulan. Manimuna yakeya ing katuliran, at isadyane ing kayang dalanan. Ing Ginoo, ipangako na ing kapayapan, king kayang balayan.
Pagkaluban mo kong pamanalastas, banking mabilog kong puso, kakulang ato paran, tingkekang kautusan. Ingginuman tabi kaya kayo, At kekaan timorin, pamamasa king maya pabalita agpang kang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. King panahon na ita, dinatangla kang Jesus, dingalagad ng Juan ang maminyag. At ngarang mengutang, bakit ikabi ampon ding pariseyo, mag-ayuno kay maralas, dapat ding alagad mo elabidasang magayuno. Nga nang mekibat Jesus, malyari lawaring lungkot ding kumbirado king kasal, kabang kayabe repa ing lalaking kinasal. Alila, dapat potang era ne kayabe ing lalaking kinasal, kanita la pamo malyaring magayuno. Alam managping bayong tela king lawon na imanan, uling pamanurong ning bayong tela, mga igot iya ing lawon, at lalo yang dagol ing gisi. Alam mo na mamibibiling bayong alak karing lawon alulanan, agawa kimbalat animal. Uling mga daslareti kimbayong alak. Parehong mga sayang ing alak at ing lulanan. Bagkus, ing bayong alak bibilira kimbayong lulanan, agawa kimbalat animal. At king makaniya na paralan, parehong magluwat ing alak ampon ing lulanan. Ing mayap ng balita ng kakataang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Once again, good morning to all of you. Ayan, matutod ko pa, daramdaman na kayo. And we are very much delighted to welcome you here all in kakatamong Vicariate Youth Day 2024, King Holy Rosary Parish. Napanimunan ng kakatamong Kura Paroko, Father Noli, palakpakan tayo. Among thank you for hosting this great event. At kaya betala rin, ding kakatamong Parish Priest, Father John, among garo, Father Fer at apong Mark Christopher. Welcome po, Kenikim Pisamban, Maragul. Napon, July 5, while many of the core group here were busy preparing for the last stretch na ning preparation ning VYD at suko king seminaryo. Nenanong gawa ko king seminaryo, mika homecoming kami. Ikami nga na mengayari ka rin pari o eman pari. Ne? And one thing na masanting king homecoming, yapin itang awsandang mipag-update kayo. Ne? Nano ng milyari, no ka rin na kayo, balikan itang milabas. And today, we are here to revisit our ministry anting kaya na king Pisamban. No ka rin tana, nano nang gagawan tamo, mitipon tamo keni, ban kanita, lumawe tapang bage, ban kanita makanano tapang makasulong king kasuywan tamo king Dios at king Pisamban. I was amazed. Inyambengotang ko ka rin king registration, pilan lareng anak adintang
You are now, as of this 821, almost 600 different youth members from various parishes. But since Thursday, I've been with youth King Escuela. Until yesterday, I met 2,500 students. Today, 600. And then later, this 10 o'clock in the morning, I will be meeting again 2,500 young ones. And metong yung maragul agrasya ini, uling marakalapami katagon ban kanita, mitipon la ring kayanakan, King Santa Iglesia. At ngayon mititipon tamo, nano ing kekatamong a-update. Bakit kailangan tamong mag-update? Uling kikatamong ebanghelyo, yan mo rin sabyanan ng Ginoong Hesukristo. We should keep on updating ourselves. Bakit? Uling minsan natin ng bagay na na makapanawon. Itamo pa mo, we always want to be updated. Potang masyadong sikat, masyadong papansinan. Potang masyadong gagamitan, you need to find a new one. But that is not to defile or etana pansinan itang milabas, pero we want to keep on moving while learning from our past experiences. We now look forward to better opportunities and better actions in our ministry. At tatlong bagay siguro ing burikong idake ke kayo ban kanita makasabi tamo king kayo sana ning Dios king pamagbayo tamo. We keep on changing and transforming ourselves, not only for our sake, but for God and for His people. Mumunan dili, sabi na din kaya nakan masiglala. Do you believe in that? Well, that is a grace. Masanting ing masiglata mo. Pero masiglata mo not to be a distraction to other people, but we use that energy para no karin bang kanita maging mabyeya in Santa Iglesia. Let us admit it, ikayo deng ating marakal a enerhiya. You are all talented, skillful, with the media, with the new technology. Paul, you have different means. Inyasat, kailangan tamon dinan pansin yan. Ing pamaging mabyeta mo. Sabi ng San Ireneo, the glory of God is man fully alive. Inyasat tamo sa sayangan ing enerhiyang pigkalob na ning Diyos. Gamitan tangan ing sikanan, ing talento, imbelwan, ayat syuke kayo ngeni, you are full of potential. Sometimes, we think of ourselves among small time kami mo, ala kami man bahalong gawan, ala na kami masyadong marakal contribute king kaya kaming parokya. Pero yung kamatatuanan, you have a lot in you. At makanano tamong apakitita, ipalwal tamo. Bakit? Uling potang papalwal tamo yung talento tamo, potang maging mabiye tamo king parokya, whenever we are active in our respective parishes, mo papakit yung talento mo, pero papakit meron ing kapurian mo king Diyos, amig kalub king grasan yan. Inyasat yan yung mumunang masanting tamong ganakan. We are gifted. Ale, yan yung kakatamong tema, mikap nuan king grasya. And whenever we are aware of that, we are alive and we are glorifying the Lord. Secondly, ano ing kakatamong gaganakan ngeni, a reminder, but before anything else, ating nonchalant ngeni. Are there any nonchalant here? No? Beware of the nonchalants. Nonchalants na, well, you know this. Detang, alampak yalam, milabas na yung nano pa man. No? The bad side of it, no? Sometimes we can make good use of it. Itang mo papansinan, ing makanya na bagay. Pero madalas ing pamangamit tamo ka rin yapin, itang awsan tamong insensitivity.
alakang pakyalam. At ikayong anak, kaya nakan king Santa Iglesia, you should be more sensitive with what is happening around you. You are not isolated from different experiences. Lalong-lalo na keng pisamban. Marakal mga palyari kay katamo. Every day, we experience a lot of things. At karening mga palyaring ay ni, we should be more sensitive. Why? Because with the experiences that we have, we can learn a lot. King edad yung yan, you are still on your what we call formative years. Ne? Marakal kayo ababalo, marakal kayo pwedeng abalo. Should not miss that opportunity. Kasi nadatang ing panahon na may balik kayo king pangayanak. The experience that you have right now, itang obligasyon yu mo, magal, manuklip pi pagkeran, yu pa obligasyon manintunan ka rin familyayo, ne? Na may balik yan po, tang may labas na. That is why, take this opportunity to learn from your experiences. And how can you do that? By being sensitive with what you do and what the people around do for you. Yaning kayanlakan. Ne? Yanan nonchalant. Metong yang tawong biyasang makiramdam. Metong yang tawong parating makabusni. Kareng mga palyari. Kaya baan kanita, mas mabiyasa ya pa. And I think this VYD is a great opportunity. One time, inyang may kisabi ko kaya ni King kang Madam Facundo, takala salamat po. Supposed to be we are at Holy Angel right now, but things ating milyari mong miscommunication, milipat kayo ni last minute King Holy Family. And then one parent of you, kabang lalakad kami, etad na ako kaya ni Kim Pisamban, and then I asked her, muntaya po ing anak yu King VY, dayo po naman mo, kasi inyang ikami, nagkukwento na, masaya po, and then ngening anak na, she doesn't want her child to miss this opportunity to experience one another. You know, you are not just only listening to me for today. Bakit? Uling pa kay bat mo, alas 10, mamaglako ka ko kanyan, o ka rin ko mamunta. Karang niyayaliwang bisitas, bahan kanita, to experience a one-of-a-kind moment. Ne? Karang niyayaliwang miyembro na ning komunidad na datang yung panahon, you will not have this kind of opportunity. Take this opportunity to listen to them, to learn from them. Ne? At yan, ing metong masanting karakteristik ning kayanakan. And lastly, my dear brothers and sisters, ing kakatamong gagampanan ngeni, magpaganaka, uling baluta ng mabiyeta mo. We are gifted. And because we are gifted, nanong ang apyari kakatamo, we are now more sensitive with the things around us, the graces that we receive from God. At ngeni po tang muli ko kanyan, nanong gawan yu. Matudtud kayo. Siyempre, mapagal kayo. Painawa kayo. But when you go back to your ministry, yan kanyan ing maging sangkanban kanita, idalaye ing kayapan ating gapyu king biye. We are not just only receiving the graces of God, pero ikayongan kanyan, manatad kayo. You bring the goodness of God to others. Inyasat, ing grasya tamong mika mo kay katamo, yan mo rin saning mga noob kareng aliwa. Look at Saint Maria Goretti. Ing kay katamong pagmasusyan a santa, ngene, a teenage girl. Pero among makanano yung meging santo, kaya nakana. Nano yung pepanyabi na, ginawa yung marakal at charity event. Ali. In her simplicity in life, she was a victim of attempted rape. At uling emi sa katuparan, she did not submit herself to the perpetrator. Naning gewana. Tinanggiya at ining Alessandro yata lagyo na nitang migtangkake yung manggahasa linaban niya at Santa Maria Goretti eventually the perpetrator stabbed her multiple times.
penyaksak ne. At inyong penyaksak ne, eventually, she died. But before dying, ne, na ano inggewa ng Santa Maria Goretti, what is significant here and important, yapin itang kayang kapatawaran, ketang may kagawang marok kaya. Ne? Even at the last moment of her death, eso kalalum. Well, itamo rin, makanya ni kakatamong karanasan king biye. Marakal kay katamo, lalo na kay kayo, among we feel unnoticed, among we feel unappreciated. Anak kami mo kasi nanawaring agaw aming maragul kimbisan. But that like of Saint Maria Goretti, pero mo naman ni Saint Maria Goretti, pero yung Diyos makanya niya rin. He was unappreciated. He was even nailed on the cross. Lawan niya yung sagradong puso, may sugat yapin puso, darayaya, mga plasya. But nano ing pepaluwal na, nano yung etad na kaya katamo, kaparusan, not hatred, not vengeance, but love for all of us. Na ikayo mo rin, anting anak yan ing metong attitude that you can bear as members of the youth ministry. Nakalupa ng Santa Maria Goretti, king simply yung pamibiyebye, the imitation of Christ in your life, when you imitate Christ in your life, is already enough to bring Him to other people. Itang kayo mag-voice it, itang ko mi pate-pate, itang kayo mi pagmatas alub, itang mi papanintindi ka, itang mi papanga mo kaya, ko mi papanyira ka rin paris presyo, that is already a big deal in bringing goodness to others. At pamatutuwanan niyo mo kanta, that you are not only good, but God is good through you. So my dear brothers and sisters, may you enjoy this day, our Vicariate Youth Day, updating ourselves, reminding ourselves of the goodness that we receive from God, so that we can also bring that goodness to one another. Kaya kayo nga, mayo payoras, and may God bless you all. Talagad. Kakaluguran kong kapatad, adwan tamo, king Diyos, ing kasaupa na karing sablang bagi. Adwan tamo na sana kalupa ng Santa Maria Goretti, makasadya tayang idawon ng sarili tamo, king kasuywan para king banal kapulungan, karing sablang kayadwanan nga tamong sumabi, iba, pakiramdaman mo ring panalangin mi. Iba, pakiramdaman mo ring panalangin mi. Para king banal kapulungan, manano na sana ding sablang kayanib, isadyaing karelang sarili, banidawon para kang Kristo, nga tamong manalangin. Iba, pakiramdaman mo ring panalangin mi. Para kang Santo Papa Francisco, maging pialimbawanan de sana, ring sablang kayanakan mabilo gayato, king tapat akasuyuan king ipa, nga tamong manalangin. Iba, pakiramdaman mo ring panalangin mi. Para kang Obispo Florentino, bilang pamuntok ning Archdiocese, maging masigasigya ka ring sablang aktibidades, makaperakil karing kayanakan, nga tamong manalangin. Iba, pakiramdaman mo ring panalangin mi. Para kang Padre Ramon Macasyog at Padre Mac Torrecarrion, king karelang kasuywan, anting Direktor Spiritual ding kayanakan, Diocese at Vicaria, maging lantune, piyalimbawanan, king tapat na kasaywan,
at pamagdaon sa sarili para king ikaligaya ning igpa. Nga tamong manalangin. Ipapakiramdaman mo ring panalangin mi. Para karing sablang kayanakan ng vikarya ng sigradong puso ng Jesus, makiwangis lasana king indong Virhen Maria, king tapat akasuiwan king Diyos ipa, nga tamong manalangin. Ipapakiramdaman mo ring panalangin mi. Para karing sablang kainakan, king mabilugayato, maging masigasigla sana, king pamanuki, king kaburian, ngigpa, nga tamong manalangin. Ipapakiramdaman mo ring panalangin mi. Para king bukasyon ning relihiyoso ang po pamagpari, mananunasan ng marakal karing kayanakan, ing lumakad pa turo king bukasyon ning pamagpari at biye relihiyoso, nga tamong manalangin. Ipapakiramdaman mo ring panalangin mi. Para karing mabilog ayato, magari sana ing kapayapan, at miral ing pamibuklod king balang metong, nga tamong manalangin. Ipapakiramdaman mo ring panalangin mi. Para karing sablang mayang wabi, lalong-lalo na ding sablang kainakan, at apat asino king Gino, mipainawa na sana king kapayapan ng Kristo, akarelang sinuywan, nga tamong manalangin. Ipapakiramdaman mo ring panalangin mi. O Diyos sa malugod ming iba, mananasanan ding sablang kayanakan, mabilog ayato, sumuyo lang mitmong katapatan keka, papagbanalan mula ding sablang obrada, para king ikakayap ning banal a kapulungan iti adwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ibigay
Manalangin kayo kapatad, baning dawon tamo matanggap iya arapan ng Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapanes saning ginuiting dawon karinggamat mo, king kapuri at ikaligayan ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, may paligaya ka sa o ginu kareting ayin ay yampang mikeka, kaniting pamigaga na kami, king nuwan na Martiri Maria Goretti, antimonong makanano kang mi paligayan, king pamibubo na king kayang daya alang-alang keka, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu manatili ke kayo, At keka antemore, yat nayo la ring puso yu. pakayat nano king gino, Pasalamatan tayong ginu, adios tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunay pin karapat dapat at matulid, sukat ampong makakabos ing pasalamatan na kakapilan man, ampon no karin man, o ginu, banalaib pa. Diyos sa malugod ampong maganaka, uling ing dayang bibo ng nuwan na Martir, Santa Maria Goretti, king pamipakilala na king lagyumo at king pamikatulad na kang Kristo, papasyagnoring makapagmulala mong dapat. Karing dapat mong deti, kaganap mo ing kabanalan busal ning Canaan at pagkaluban mo lang si kananding may na balang makay biya patutu dikil keka king kapamilatan ng Kristong ginumi ulinita kambering sablang upaya ning banwa ikami man pupuryandak at paligayan ketiking yato alangtok ng ngamingan daralit. Ikapining banaloy pa ating meto lelangan matampan kang pupurian. Uling king kapamilatan ng anak mo Yesu Kristo ang ginumi ating upayan ng banalay Espiritu pagkalaman mong biyeing sabla layon pabanalan mo alakan tuknang mititipon king kapulungan mo banketa manibat king kayaslag ning aldo angga king kayalbog na ing dalise dawon iyang pangyaking ikaligayan ng lagyum ulinita o ipa panigapumi paggalog ampong pabanal mo laking espiritu mureting ayin na darala ampong darawon ni keka ban magawalang katawan ampong daya ning anak mo Yesu Kristong ginumi menabilin keka mi king pagmasosyan milareting misteryo at atatandanan mi pa kanitang benging mi panganyaya kinwaning tinape pepasalamatan nakat pinuri pirasnet tinape din wang ne iti karing disipulo na ngana kwanan ye iti kayungan at kanan ye uling iti yung katawan ko amidawan para ke kayo. Makanyan mo naman, kay ba't nga punan kinwaning kalis pasibayo, pepasalamatan na ka at pinuri, dinwang na iti karing disipulo na ngana. Kwanan niya iti kayo nga at minum kayo kaniti,
Uling itiya, ingkalis ning daya, kuing daya ning bayo ampong alanganggang tipan, amibubu para kayo ampong para karing sablang tao ban kanita, may patawaran la ring kasalanan, daptan nyo iti, king pamigaga na kayo, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyang ngening gaganakan mi o mapamakalulong iba, ing makaligtas ng pamaylasang pong kamatayan ning anak mo, ing maligayang pangasubli ng mebye at ing pamaytas na banwa at layon makasadyang sa lubong, king kadwa ng panyatang, darawon mi yakeka bilang kapasalamatan iting mabye ampong banal a sakripisyo. Balikdan mengmit mong pakalulo, ing ayin ing banal a kapalungan mo, at kilalanan me ing midawon king biena, paulin ning sakripisyo ning kamatayan, berian mo kaming misutkeka, pagkalam mo sana king ikaming mipasiknangan king katawan ang pondaya ning anak mo, mikamuan kami king banal ng espiritu at maging metong kaming katawan, metong mong espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mong alananggang daon keka at papalyaryan na kaming mirakayanan king pimamanan ding banal mo. Muna, kambening nuan a Maria, kapilan ng Birhen ay induning Diyos. Kambenang San Jose, ing esposo na, kambening nuan mong apostol, ampong maligaya mong martir. Kambenang Santa Maria Goretti, San Juan Pablo Ikaduha, i San Pedro Kalunsud, at din sablang banal. Paulining pamamilatanda, manalig kaming mirinan kasaupan alapatan at king arapan mo. Oig pa, iti sanang ayin ning pangasut mi keka, pasulungan na ing kapayapan ampong kaligtasan ding sabla, king mabilog ayato. Pasignangan me sana king kasalpantayanan ampong lugod, ing banal akapulungan mo, akasalukuyan maglakbe kete king yato, kambening talasuyo mo i Francisco ing papami, i Florentino ing obispo mi, i Pasiano ing obispo emeritumi, ding sablang obispo pari ampong diakono, ding sablang susuyo king banal akapulungan mo, at ning mabilog akapulungan agyawa mong sariling keka. Kung mapakalulong igpa, pakiramdaman mo yung panalangin niting pamilyang pinulong mong talakad arapan mo, lunusan mo lang mga tipunan ding sablang anak mo, nulaman makasawod, ding kapatid ming may hango na biye, at ding sablang keka, may matula ampong memon na kitiking yato, malugod mula sanang tanggapan king kayarian mo, ang nungno ka rin kami, manayang magkamit lubos, king ligayang mong alanangga, king kamulatan ng Kristong Ginomi, at king uli na, pagkalub mo king yato, king sablang bage mayab. King kapamilata na kambena ampong kaya kagum ning banalay espiritu sablang parangalampon ligaya keka, o Diyos ipang lubos mayupaya manggaman king alanganga.
Kang Kristong tinggap tayong Espiritu ning pangayampon, ngayon yan timong anak ning Diyos, mga stamong maus kaya. Ikabos mo kami king sablang marok o iba malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon ni ban king kasawpaning pakalulo mo. Mitimawa kaming parati king pangayalipan ning kasalanan at mikabos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan kabang panayan ang pong pagsadyan mi ing panyatang ng mitmong ligaya ning talapangabos mi i Hesu Kristo. O Diyos, sa ipaming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan babye ko ke kayo. E mula sa babalikdan ding kasalanan mi, nune ing pansinan mo ing kasalpantayanan, ning banal akapulungan mo, at pamayapan ang pampisan metongan me, agpangking kaburian mo, ikang mabibye ang pamag-ari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo, mantabe sana kapilan man, ke kayo. At keka ang temore. Yang pang tayong waganing kapayapan, king metong at metong kapayapan.
Iyo ing kordero ning Dios, nyo'ing milalako king kasalanan ning yato, nuwan laring mayawos king akunan ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap keka, dapot iagkasmiyay ng amano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Kaptan misa o banalay pa, king banala sakramenton tinggap mi, ing tetaganalob, kawangis, nitang pagkalob mo, o pigkalob mo king Juan na martir, Santa Maria Goretti, amay yakit katapatan king pamanyuyo na keka, at migtagumpe busal ning kasakitan, adal delana na. Itiadon mi kapamilatan ng Kristo, ang ginumi. Amen. Luklok tapo para king rito ning pamitalaga, karing bayong, mi talagang officers. Kakaluguran kong kapatad, ing balang metong kaya katamo mayayawos para king kasuywaning banala kapulungan ngenig ang panantaya, ing pami talaga karing mepiliban sumuyo anting officers ning Vicariate Youth Ministry. Panalangin tamo na ngeni mitatalagala para king dapat kasuywan at ali para king sarili dang ikarangal. Makiwangis la sana kang Kristo, ban asoy wandala ding sablang kayanakan king mitmong katapatan. Agkatatang lumapit, ding mayawos, abayong mi talagang officers. Vicariate Youth Coordinator, Brother Gerald Bognot. Vicariate Youth Leader, Brother John Kevin Amistades. Vicariate Youth Secretary, Brother Blue Lasatin. Vicariate Youth Treasurer, Brother John Patrick Isip. Vicariate Youth Auditor, Sister Krisha Duya. Vicariate Head on Liturgy, Brother Earl Lawrence Salunga. Head on Formation, Brother Jerome Alberto. Assistant on Formation, Brother Mike Angelo Camaya. Head on Service, Brother Lian Luis Funelas. Assistant on Service, Sister Christine Marie Sison. Head on Animation, Brother Mike Angelo Gagi. Assistant on Animation, Brother Joshua Lumanlan. Head on Media, Sister Christiana Meg Ramos. Assistant on Media, Sister Clarice Galang. And the members of the Vicariate Youth Ministry Coordinating Council, Brother L. Torres, Brother Jody De Guzman, Brother Nerwin John Suba, Brother Jenner Lozano, Sister Christiana Meg Ramos, Sister Faith Marie Velasquez, and Brother Jonas Pineda. Kapataad, anting mi talaga kayo, anting bayong, mamuntukan ka rin kayanakan ng Vikaryato ng Sagradong Puso, arapaning banal kapulungan ng Diyos, ipangako yung katapatan king kasuywan na kaya kayong tingwanan. Opo, ipangako mi. Pangako yung sumuyo kayo, para king sarili yung kapagnasan nun para king ikakayap ting sabla. Opo, ipangako mi. Pangako yun na maging tapat ka ring obra, ay atas kaya kayo king kakabaning kaya kayong kasuywan, anting mamuntukan kaniting youth ministry. King saup ning Diyos, opo ipangako mi. Manalangin tamo. O Diyos, sa malugod mingib pa, ing sabla awsan mula para king kasuywan, king kaya kang banala kapulungan, pasalamatan da ka,
para ka rin sa blangkalam ning kasuywan na pigkalob mo kimbalang metong kaya kami aduan mi keka ing bendisyonan mula dening kayanakan at inango para king kasuywan karing kayanakan king bikaryato ning sagradong puso palablaban mo pading puso da king makalugo mga mananasana maging tapatla king obrang karelang tingwanan at manigobra ali para king sarili lang karangalan no para king sabla lalo na ding kayabed ang kaya na nasusuyo keka. Itiadon mi keka o Diyos, king kapamilatan ng Kristong ginumi, amabi ang pamag-ari kambem, king kametong aning banalay Spirit. Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Kapatad, ding bayong talagang mamuntukan, king kaya nakaning bikaryato ning sagradong puso ng Jesus. Palakpakan tala. Congratulations to all of you. Talakad tapo. This will not keep me long. I would like to congratulate all of you. Karang nag-attend, akayanakan. At syempre, pasalamatan tayo. This is not my project and my work alone because I have a core group with me that ami talaga natin palakpakan tala who made this event possible. Congratulations. Ne? Most of the time, they were the ones who did the part no, in preparing for this such good event. And to all of you, just do your best and do not be afraid to face risk and to take risks because I do believe no, there's no such thing as failure. They are just unwanted and unplanned investments in your life. Ne? So, yan sana ang panghawakan tamo, anting kayanakan, isulong iya pa, anting ikayo, mika muan, at ngeni mga mukayo, karembalang metong. At salamat mo rin po, kareng kayabe at kapatid na pari, lalong-lalo na po keniking Holy Rosary Parish. Salamat po, amo. Ingino mantabeya ke kayo. At keka antemorin. Kapamilataning pamamilatan ng Santa Maria Goretti, bendisyonan na kayo ng Diyos, lubos sa mayupaya, ingiba, ang poning anak, ang poning banal ay Espiritu. Amen. Ing misa, mi dawo na umena ko, king kapayapan, salamat, King Dios. Good morning to all of you. Magsaya, King Ginoo, King Kepalang
Talakad tamo po para king picture taking.